Hey sanibona awu bakhandlela bofu bathi induku ezakhali uzuze khanya beni kofihlo nonyoko mama awungichathi uyakuhloloza bathi ukusina kwegoso bathi ukusina kwegoso lenalo ukhozi ukhozi lo ukhozi akudayiswa anginikani kuphela into engiyenzayo ngithi kulabantu abanamabhizinisi ufika la ya mangizokwenza isiphakamiso ayi ngikhuphuke kakhulu ephakamisweni ngiphethe ukhozi abaphiko manje mangabe ngizokuphakamisa ngizokunika imithi nje kodwa ngiyakwenza kuqala nalo ukhozi engigeza ngalo ngicabe ngalo kuphela kuba khona ideal yokuthi njengoba nje uzofika la wena ngikucharge 4000 nami ngigeze ngale nto ngicabe ngayo iyaphakamisa uzofana ukuthi ubuye noma 4000 ngoba umthetho wakho 8000 kodwa ngenza ideal yokuthi ngiyakwenza wena ngohalf wemali angithi phela ihloso yakho umuza la kumina ngoba nako ufuna imali kodwa ayikho lo mali oyifisayo angithi lo hayi ngoba usukuna ngaba uzi la ngiza no half ke wemali 4000 ngikwenzela ngoba 8000 ukuphakamisa ngalokho khozi okucatshwe emzimbeni ugeze ngalo kucabe emzimbeni mase nginikeze uhamba ngikuniki lo ngoba imfihlo enkulu yale khaya kodwa nje ngithinta efonini kugijima uze kumina ngiyazi nenye imali yami uzoyikhokha ngeke ubalekele umuntu okusizile ngeke umuntu angabalekele umuntu omsizile khohlwa ngoba vele uma ubala lapho locwila umsebenzi uyowa kulungile 031065 0086 031 065 0086 inamba efonelwayo leyo iyo leyo makhona WhatsApp 062 00 70080 phinde futhi call Vodacom 077 4600 641 bye bye.